Kimwe mu gitangazamakuru cyangwa mu gihugu cy'u Rwanda kiba kiranditse kiti Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahuze zihugiye ku ntambara zayo ndetse na Iran na Israel. Niyo mpamvu M23 rero yagakwiye gukoresha uno mwanya wayo neza igahita irwana vuba ikagera i Kinshasa ikabikuriho ubutegetsi bwa Antonio Felix Tshisekedi n'abandi bayobozi benshi rimwe na ba Patrick Muyaya bashyigikiye Antonio Felix Tshisekedi, nuko bagatabwa muri yombi ndetse bakaryozwa ibyo bakoze. Ati rwose kano kanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihuze ni umwanya mwiza wo kuba M23 yahita ifata Kinshasa, naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zijya kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho reka dushyira akadomo hasi yongera andika ati iki ni igihe cyiza rwose M23 tukabyina intsinzi ndetse nk'abantu tuyiri inyuma tukabyina intsinzi, kubera ko iraza kuba yamaze kwigarurira Kinshasa yose ndetse yamaze no gukuraho n'ubutegetsi bwa Antonio Felix Tshisekedi Chilomba. Ati rero iki nicyo gihe rwose kugira ngo bakore ku muvuduko ndetse wihuse cyane bagere Kinshasa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizabyuke zigaruka kurebesha amaso muri Afurika basanga fere rwose yarizinze, igihugu cyaramaze gufatwa kera. Ariko se mbanze ngubaza akabazo gato k'amatsiko, tutitaye kuri kino gitangazamakuru nanze kugarura mu majwi ko bw'umutekano wanjye ndetse n'umutekano wacyo ku bwacyo cyanditse ayo makuru nk'ayo, ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zijya kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika se zari zaraza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo zinjire mu kibazo cyabo. Ubwo ndavuga ubu Perezida Donald Trump atari yajya ku butegetsi hakiyoboye Joe Biden utari ubyitayeho habe na gato, ndetse utarajyaga unabivugaho cyangwa se ngagaruke ku ntambara ziri kubera muri Afurika cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubundi bwo Kinshasa mwabujijwe n'iki kuyifata? Yego mwafashe imijyi myinshi cyane irimo Uvira, bafata Bukavu, bafata na Goma. Uvira gusa bahavuye nyuma yuko Perezida Donald Trump ageze ku butegetsi, nyuma yuko bahafashe kandi harasinywe amasezerano ya Washington DC. Yahamagaye guverinoma y'u Rwanda ayitegeka ko bagomba kuva muri Uvira nta yandi mananiza abayeho, nuko baramwemera rwose, isumwana bazisubiza hasi bahava muri Uvira. Gusa mu minsi mike cyane M23 yari imaze kuhava, abantu barenga 2,000 by'abakobwa ubwo n'abagore bari bamaze gufatwa ku ngufu, imirambo 1,500 bayisanze itabitse ahantu M23 yarabivuganye. Abandi bana bahuye n'ibibazo bikomeye cyane bava mu ishuri, abahuye n'ihungabana bari benshi cyane, ari nayo mpamvu bahavuye bamwe mu bakongomani bahatuye impundu bakaziha umunwa bakabyina mu muhanda bakira Wazalendo, bakira ndetse FARDC ndetse n'izindi ngabo z'u Burundi zarwanaga ku ruhande rwa leta. Wakibaza rero ngo kubera iki M23 ivuga ko itabara abaturage kandi irwana ku ruhande rw'abaturage, ariko ahantu ivuye ndetse bayikubise cyangwa se ikava ku neza nta masasa abayeho, abaturage basigara bavuza impundu nk'aho babavaniye satani ku ruhande rwabo. Simbatutsi kubera ko ngiye no gutangaza amakuru nta rundi ruhande na rumwe mbamagazeho. Tugaruke ku ruhande rwa FARDC. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nacyo gishinjwa gukora ibyaha byinshi cyane byibasira inyokomuntu, cyane cyane ngo mu minembwe aho bagenda bakarwana ngo bagiye bakica bamwe mu baturage b'abanyamurenge ngo ni ibyitso bya M23, ndetse ngo kanabashinja yuko ari abatutsi ariko Imana yabaremye, ngo bakabica rero bababwira ko ari abanyarwanda bityo bagomba gusubira iwabo mu Rwanda. Nyamara kuri leta ya Kinshasa bakavuga ko izo ari propaganda ngo z'abarwana ku ruhande rwa M23, bagashaka rwose kugaragaza ko igisirikare cya FARDC kandi nari kurwana ku ruhande rwa leta ari abagome kandi banga ubwoko bumwe, kandi izo ngabo za M23 zaje kubarwanira. Ariko ibyo ngibyo n'umundi amahanga ntago byumva, nubwo bavuga ko barwanira ubwo bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abasivili. Bamwe mu banyamurenge n'ubundi bakongera bagaca inyuma bakajya kureba babandi bavuga ko babica, barangiza bagahuza nabo imikono, bagasuhuzanya, bakaramukanya, bakanabashimira kuba baratabaye abaturage, bakabatabara imirwanyi cyangwa se indwanyi zitwa za Red Tabara n'ubundi zirwanya guverinoma ya Repubulika y'u Burundi. Bakaba bifuza gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'ishyaka rya CNDD-FDD kugira ngo rwose bongere bayobore igihugu. Abangaba bari ditabara bashatse gufata igihugu, nabo mu bwoko bw'abatutsi bashatse gufata igihugu mu mwaka wa 2015, ubwo n'umundi Petero Nkurunziza yarayoboye kiriya gihugu, akaba ari nawe warwanye muri CNDD-FDD, akaba ari wari uyoboye n'umundi naba Evariste Ndayishimiye. Ubwo ndavuga General Evariste Ndayishimiye nawe yari mu ndwanyi z'abo basirikare, bakabanesha ubundi bagahunga. Nyuma yo kubahunga rero bongeye gushaka guteza imiduruvayo no guteza intambara no gufata igihugu, ibintu byatumye bakubitwa, abandi bakanahungira ku butaka bw'u Rwanda, ndetse abandi bakanahungira muri Uganda, abandi bagahungira mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza n'ubu n'aka kanya SNDD-FDD ndetse n'u Rwanda birashyiritse
CNDD FDD ndetse na FPR. Ubwo ndavuga ano mashyaka abiri y'ibihugu bibiri bitandukanye. Rurageretse kubera ko bamwe ngo bashyigikira imitwe itwaje intwaro kandi ishaka guhungabanya umutekano w'u Burundi, kandi nanone bakabifuza kuba bafata Kinshasa, bamara gufata Kinshasa kubera ko Tabara yabafashije gufata Kinshasa bakanahindukira rwose bakajya gufata ubutegetsi bwa Gitega. Ubundi bano bayobozi ari Antonio Felix Tshisekedi bakamukuraho bukayoborwa ndetse n'abanyamurenge bo mu bwoko bw'abatutsi, naho na Kongo nayo ndetse n'u Burundi nabwo bugahita buyoborwa n'abo bwoko bw'abatutsi aribo ba Tabara. Rwose Afurika ikaba imwe ndetse n'abayoboye akaba bamwe. Ubwo ngubu umusesenguzi mu bya politike nawe ifite ivangura ndetse ryiyendeye n'amoko ko byo yanditse, ariko nanone reka twongere tugaruke ku mpande zombi. Ninde wica ninde wicwa? Ese koko nk'ibyatangajwe na Patrick Muyaya nibyo? Patrick Muyaya akaba ari umwe muvugizi. Patrick Muyaya akaba ari umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yaragize ati turabizi neza mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi. Uyu mugabo amagambo yavuze amwe namwe nanubwo ngiwe nayakunze kubera ko ari mwipfobya rya jenoside, ariko nanone mbere yuko dukomeza n'amakuru reka mbanze mbabwire ngo turacyari ku nshuro ya 32 twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ndetse twibuka abanyarwanda ndetse n'abandi b'inzirakarengane bishwe bazira uko bavutse nk'uko Imana yabahanze. Reka twibuke twiyubaka, twubaka u Rwanda twifuza, twibuke twiyubaka, twimakaza ubumwe bw'abanyarwanda, twibuke twiyubaka ndetse amacakubiri ingengabitekerezo ya jenoside ihagarare, twibuke twiyubaka ibyabaye muri uriya mwaka ntibizongere kuba ukundi, twibuke twiyubaka turinda igihugu ndetse n'isi yose yewe n'ibihugu by'abaturanyi, tunibuka bagenzi bacu ndetse bari mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubutetse no hirya no hino mu burasirazuba bwa Kongo. Ubwo ndavuga abaturanyi bacu bari muri Kongo bari guhura n'ibibazo by'intambara, ugasanga nabo bari kugenda bahaburira ubuzima bwabo, nyamara atari bo bashoze iyo ntambara. Iyo ntambara yihishwe n'ibifi byo hejuru bishaka gutikirana no kurimbura abantu. Abo ngabo bose reka tubibuke, tunabazirikane, yewe tunabasengere ku Mana, kuko umuntu waciye mu ntambara ntiyakwifuza kongera kubona intambara. Uko utakwifuza kubona intambara rero ni nako n'abandi batifuza kubona iyo ntambara, kuko intambara irasenya ntiyubaka, intambara irica ntizura, kandi intambara iratsemba ntigarura. Bahaye ikaze kuri Exafifo News. Nge mugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Olivier. Turimo turareba irari ry'ubutegetsi ndetse n'ubugome bwinshi mu butegetsi bwa politike n'amayeri yo gushaka kwimakaza ndetse ubwoko ndetse n'ibintu byo gushaka gushyira ubwoko imbere, ndetse ugasanga nibyo byonyine birimo birarishisha nyamara bitari ngombwa. Ibyo ngibyo bigakurura amacakubiri n'inzangano mu mitima y'abantu, ugatuma abantu bakora ibikorwa bitagakwiye gukorwa. Aha singiye kuvuga byinshi ntazabizira ngo nyamara ngo nyir'ururimi yatanze umurozi gupfa. Reka twikomereze. Patrick Muyaya ubwo yavugaga amagambo ndetse ngitangazamakuru ntari buze kugarura ku majwi yanjye kuri no muyoboro wa YouTube channel yanjye, no kuvuga ngo yagaruye ndetse anashimagiza umuhungu Jean-Luc Habyarimana, akaba umuhungu wa Perezida Habyarimana ndetse wahoze ayoboye u Rwanda. Ivyo bikaba byararangiye ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane n'ubundi 1994, ubwo ari kumwe na Perezida w'u Burundi Spirian Ntaryamira. Indege yabo barimo yakubiswe komporo ebyiri irangije amanuka yikubita mu rugo rw'ubundi rw'uwahoze ari Perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal. Nuko ku itariki 7 jenoside yakorewe abatutsi iratangira mu gihugu hose. Rero hatangiye ubwicanyi buteye ubwoba ndetse miliyoni irenga irapfa mu gihe cy'iminsi 100 gusa, ubwo n'amezi 3. RPA ndetse urwo ni Rwanda Patriotic Army cyangwa se ingabo z'u Rwanda zarwanya ibishoboka byose kugira ngo zahagarike iyo jenoside yakorewe abatutsi zirangajwe imbere na Perezida Paul Kagame. Ibyo ngibyo biraba kandi yimakaza amahoro kugeza ubu. Wenda ibintu ntibirasubirishana neza ku ijana kubera ko n'ubumwe bw'abanyarwanda buracyarimo agatotsi, aho umuntu agenda agatuka undi akamutuka ku bwoko bwiwe akamugiranya n'abicanyi kuko akomoka mu bwoko bw'abicanyi cyangwa se kuba bakoze jenoside nyamara atarayikoze. Ibyo ni bigaragaza ko n'umuntu akirimo agatotsi ndetse n'ikekwa bakoze jenoside cyangwa se kubayikorewe. Ni ukuvuga ngo rero iyo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 niyo byaye ibibazo biri kuba mu burasirazuba bwa Kongo. Biri ko iyo jenoside itangira muri Kongo n'ubundi nta mitwe yitwaje intwaro yari hari nk'iy'ubu ngubu, nta ntambara yari hari nk'iy'ubu ngubu, ndetse nayo igendeye ku moko nk'iri kwasanga ubu ngubu. Ariko kuva batangira gukurikirana zimwe mu ngabo za Exfar zatsindiwe mu mwaka w'1996 kugeza na mu mwaka w'2026, intambara iracyari kuba ndetse icwa riracyari kuba. Imyaka irenga 30 irashize ndetse abaturage bo muri Kongo bahura n'uruva gusenya. Abenshi mu bagereranya bavuga ko abarenga miliyoni 7 aribo bamaze kugwa muri zino ntambara ndetse ziri kwira mu burasirazuba bwa Kongo.
Patrick Moya yaragize ati ntabwo u Rwanda rwagakwiye kwitwaza jenoside yakorewe abatutsi ngo rwataka igihugu cyacu ngo ndetse rukomeze kwica abaturage bacu. Ati ibyo ngibyo ntabwo bikwiye. Ati hagakwiye kwibuka ndetse na bamwe mu ntwari ngo zapfuye ku itariki 6 ngo z'ukwezi kwa kane. Ubwo yavugaga Perezida Habyarimana na Juvenal Habyarimana ndetse na Perezida Cyprien Ntaryamira, ibintu byitabonywe neza n'abanyarwanda ndetse Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda ndetse ahita atangiye gutangaza ko n'ubundi ya Patrick Moya yanga abatutsi ku rwego rwo hejuru. Ibyo ni nakubwira ngo ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no kwimakaza ibintu by'ubwoko ntibizigera bishira, kandi ibyo ngibyo mu gihe bigihari intambara zizakomeza. Bivuze ngo intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ishingiye ku bintu bigera kuri bitatu. Icyambere ni iki ngiki. Icyambere ni ubukungu cya gihugu gihagaze. Ni bimwe mu bihugu bifite ubukungu buhambaye cyane ku isi ndetse n'ibihugu bimwe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza. Sibyo gusa kandi ni igihugu gikize cyane kandi Kigali kinini cyane. Icya kabiri ni ingengabitekerezo ya jenoside. Ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no kugaragaza ko ubwoko bumwe burenganywa iteka ryose kandi bukabushaka kuzatsembwaho, bityo rero bikazakurura intambara n'amakimbirane y'ibihe birebire. Ibyo ngibyo rero ni icya kabiri. Icya gatatu rero ni imitwe twaje intwaro ibarirwa muri amashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihora ihanganye n'igisirikare cya leta. Ni ukuvuga ngo igisirikare cya leta gihanganye n'imitwe irenga 100 harimo Mai Mai ndetse igira nabi abaturage. Harimo za Red Tabara ndetse zakomotse mu Burundi biravuga ko zifashwa n'u Rwanda. Harimo M23 nayo ikomeje kurwana ngazagere Kinshasa. Sibyo gusa kandi nyinshi cyane harimo za Gomino, harimo za ADF, harimo za Mai Mai, Katumba, ni myinshi cyane imitwe ibarirwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ngiyo rero n'abandi bahanganye nabo usibye igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari niyo mpamvu batajya babona umwanya wo gufata imyitozo. Umuntu rubyuka rwose akaba yambaye impuzankano y'igisirikare, ubundi akifatira intwaro akegera ku rugamba akajya guhangana. Rimwe na rimwe rero isasu ryavuga ugasanga barirukasi kubera ko nta mwitozo bigeze bahabwa. Iyi ntambara yo muri Kongo iyo urebye ubona ishingiye kuki? Ibyo bintu bitatu ngubwiye nibyo ngiye mbona. None se uyu nguyu wabyutse wandika ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahuze. Ati yari umwanya mwiza cyane wo kuba M23 igiye kurwana igahita ifata igihugu za Kinshasa. Ubona bikunda? Igisubizo ni oya. Impamvu igisubizo ari oya, reka nkubwire ibintu by'ingenzi. Iyi ntambara n'ubundi ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo ziri kuyirwana, kubera ko nta ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zijya kurasana na M23. Icyo bakoze Leta Zunze Ubumwe za Amerika na M23, icyo bakoze Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igisirikare cya leta ndetse na leta ubwayo bakoze amasezerano ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, babemereye imyitozo, intwaro n'ibindi, ariko bitaratangira gukoreshwa n'ubu ngubu kuko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika niziratangira guha abasirikare ba FARDC umwitozo. Bivuze ngo icyo FARDC iri gukora n'ubundi ikomeje kurwana ikoresheje ibikoresho byayo Antoine Felix Tshisekedi, perezida uyoboye cya gihugu, yaguze. Ari nayo mpamvu muri kubona barimo baragenda bigarurira ibice byinshi cyane. Uyu nguyu yaranditse ati FARDC inikomeza irwane kandi ikoresha umuvuduko nk'uwa drone zayo irimo irakoresha. Kuva yagura zino drone zitandukanye na Sukhoi ya mbere, M23 ahoraga ihanura ibintu byahinduye isura, kugeza nubwo rwose ubu ngubu FARDC drone zayo yaguze nta n'imwe irashyirwa hasi kugeza ubwo twatangira guno mwaka ibintu byahinduye isura kurushaho. Ni ukuvuga ngo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi niyo zava muri no ntambara, intambara yakomeza nk'undi nk'ibisanzwe n'ubundi ntayo bari barimo, kandi gufata Kinshasa ni yindi nkuru. Imana ibaha ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima. Biracyagoye nicyo ushatse kugaragaza ku mpande zombi, gusa uzatsinda nyine niwe tuzakomezanya kuko twe dukunda utsinze.